سلام دوست عزیز، ما بر شما باز هم جملات انگلیسی را آوردیم که بر زبان دری و بر زبان پشتو برتان ترجمه کردیم. اولا بر زبان دری برتان ترجمه کردیم. جملات می خوانم. He who conquers himself is the mice wearer. خط به خط برتان ترجمه می کنم. He who conquers، کسی که غلبه می کنه، himself، بر خود، is the mice wearer، قدرتمندترین جنگجو است. is the mightiest یعنی قدرتمندترین، wearer جنگجو است. he who conquers himself، کسی که بر خود غلبه کند، is the mightiest wearer، قدرتمندترین جنگجو است. پښتو ژبه تاسو ته ژباړم. who he conquers، څوک چې غلبه وکړي، himself، په خپل ځان، is the mightiest غښتلی، wearer جنګیالی به وي. who he conquers himself، څوک چې په خپل ځان غلبه وکړي، is the mightiest wearer غښتلی جنګیالی به وي. جملې بعدي. when you give joy to other people you get more joy in return. when you give joy، وقتی که شما میبخشید شادی را to other people، به دیگه مردم، you get more، شما بیشتر به دست میارین و یا دریافت میکنین joy، امی لذت بردن و یا شادی را in return، در عوض آن. برتان ادبی معنا میکنم. when you give joy to other people، وقتی به دیگران شادی میبخشید، you get more joy in return، در عوض شادی بیشتری دریافت میکنید. این دو جمله را هم بر زبان دری برتان ترجمه میکنم، به خاطر از اینکه با جملات قبلی ارتباط داره. بعدا هر 4 جمله را برتان بر زبان پشتو ترجمه میکنم. You should give a good thought to happiness that you can give out. You should give a good thought. شما باید یک فکر خوبی داشته باشید و یا دیدگاه خوبی داشته باشید. To happiness، نسبت به چی؟ نسبت به شادی و یا خوشحالی. That you can، تا که بتوانید. Give out، آن را به دیگران ببخشید. ادبی برتان معنا میکنم. You should give a good thought to happiness. شما باید نسبت به خوشبختی دیدگاه خوبی داشته باشید. That you can give out، که بتوانید آن را به دیگران ببخشید. اوس همدا څلورې جملې زه تاسو ته په پښتو ژبه ژباړم. When you give joy، کله چې تاسو ښادي ور په برخه کوي، to other people، نور خلکو ته، you get more joy، تاسو ډیر ښادي لاسته راوړئ، in return، په بدل کې. ادبي ژباړه. when you give joy to other people، کله چې نورو ته ښادي ور په برخه کوي، you get more joy in return، په بدل کې به ډیر خوشحالي لاسته راوړئ. You should give a good thought to happiness. You should give a good thought. تاسو باید ښه لیدلوری ولرئ یا ښه فکر ولرئ to happiness، د نیکمرغۍ په اړه. that you can give out، چې وشئ کولی هغه نورو ته ور پر برخه کړئ او یا ویې بخئ. جملې بعدي. If you really care about someone show them. Let them know how special they are to you. If you really care about someone، وقتی شما درباره کسی مراقب هستین، یعنی کسی برتان خیلی مهم است، show them، برشان نشان بتین. Let them know how special، اجازه بتین که بفهمه how special they are to you، که چقدر برتان خاص است. ادبی برتان ترجمه میکنم. If you really care about someone show them، اگر کسی برایت مهم است برایش نشان بده. Let them know how special they are to you،
بگذار بدانه، یعنی اجازه بده که بدانه چقدر برای تو خاص است. پښتوش باره If you really care about someone, show them. که چیرې څوک درته مهم وي ورته وښیه. Let them know how special they are to you. Let them know. پرېږده چې پوه شي. How special they are to you. چې څومره تا ته ځانګړی دی. پرېږده چې پوه شي چې څومره تا ته ځانګړی دی. Respect those who tell you the ugly truth, not those who tell you beautiful lies. Respect those who tell you. احترام بگذار با آنهایی که the ugly truth که حقیقت زشت برتان میگه. Not those who tell you. نه با آنهایی که beautiful lies که دروغهای شیرین برتان میگه. ترجمه ادبی Respect those who tell you the ugly truth. با اونایی که برایت حقیقت زشت میگن احترام بگذار. Not those who tell you beautiful lies. نه اونایی که برایت دروغهای شیرین میگن. Respect those who tell you the ugly truth. Respect those who tell you. هغوی ته احترام وکړه. The ugly truth. چې در ترخه رښتیا وایي. Not those who tell you beautiful lies. Not those. نه هغوی ته who tell you چې درته وایي beautiful lies. خواږه دروغونه. یعنی نه هغوی ته چې درته خواږه دروغونه وایي. Patience is a key element of success. Patience is a key. صبر کلید است. Element of success. عنصری از موفقیت. ترجمه ادبیش Patience is a key element of success. صبر کلیدی ترین عنصر موفقیت است. پښتو ژباړه Patience is a key element of success. صبر بنسټیز عنصر د بریالیتوب دی. Key element دلته بنسټیز عنصر معنا ورکوي یا اساسي عنصر. Patience is a key element of success. صبر بنسټیز یا اساسي عنصر د بریالیتوب دی.